Yo, nous parlons que nous sommes là au Katan. Nous sommes beaucoup. Mais nous devons dans la soumission à Yasi Fiania. Fena, il y a guerre, il y a dit. Il y a un peu de Dieu, il y a un peu de Tonami. Il y a Zoto, Maoufe, Bedasine. Il y a Tot Jeramia do Kyoro. Na Behoho. Nous n'y a plus de Natewa no mi afe mozozo tutajifo hunki. Lesi ata. Nye boto mi afe kefe o. Nye to mi afe medifo bova. Nye to mi afe srodefo bova. Jijokpofo katan. Ouye no. Ke no kanya. Nya to mi ado kyo to na mau. Na wacho efe nyato lechinami. Wacho efe nyato jiramido. Wajiramido na agbimavola. Lolo to le nyape to Yesu Kristo me. Agbimavo yako binyanyele. Yako lalanyele. Eya Yesu to dongbe nami. Pena yeyi na ne ya gatrava. Ne ya vaklomi. Eya tagbeda si le nyanu. Le agbemavo TV enye abe Yesu gatrogbona. Eya komia mi atono gbe fadem anon kudo mejina mianto ple nyao kata bena Yesu gatrogbona. Ya tafianyi ya nya adosi kidare maufenya nuka maufenya nye alo maufe bedasi. Eya mtie miele no fofo gele le fianyia. Eya tamabiato osofo David Bausi afarisi be wa adogbera na mau nya fofo ga amesi gbo nya to na vananami amesi gbo mi khonyale miele zozole nya mebena wa nami unse be nyatem agblepenya ne nyafianu to epenya unti ameka we glona maupenya amesia mekweto na glonia efe gbogbo ne jemiaji ta osofo masi dogbera ne na wagbo anami no pola wo de kaklem le meke mi petom da nyama wo nya pesi chofo mi da akpena Nyape aga peple nyape jidula nye subo le fie. Yes. Ela bena wa manu va sogbo na mi. Wa me takpokoplo wa me gbono no we bena mi ga kpotole agbe. Amen. Jinu ya ha enye mawu na mi. Ye we bena mi zole me. Egbe nye pen keke bla before Andrelia. Yeah. Va kpo va si areke mejo. Gbere. Egbe pen keke odi amado. Yeah. Amado on le konji. Tutu. Takemyo ya la. Le me kemye kuda wo nyanguta elemi dete yes nabra agbe pleba gboso so sumia sia yele akpedam na akpe na ole fia ya ha ke azo eyi ya de benami adro wo nyame benami ase wo nyame papa ya ta mi pe wo gbogbo benane didi da mi adomele fia ya papa ebe mi no ye nya ife nyala mejodro ye sia yi ya ta fia ya mi bona wo nyala medroge ata nanu semi benami akodro wo nyala me ke nyaglola le asiome amen wo gbogboplo wo nusene je ya maji bena watem aglo wo nya bena mesia meske ase wo nya le fie ya papa agbegbogbo ye yi ade ne do eme amesia meske anona ne metom ye ase wo gbeto wo dola ji le fie ya papa na bena ya mane klo agbekple agbososo bena le nuwa bu ple kakafuna nyeto le Yesu Kristo fon kon ye do brale amen Nemeila awo mado gbogbo awo kokwedo dani nemeila awo mado gbogbo kokwedo dani yema mi bewu
Nemeila Mado, Bobo, Coquero Dami, Nemeila, Mado, Bobo, Coquero Dami, Yemano mi beu, Yemano mi beu, no vineu, Yemano mi beu. Yesu benye Yemano mi beu, Yemano mi beu. ora nemeila Mado, Bobo, Coquero da Mirano, Nemeila, Mado, Bobo, Coquero da Mirano, Yemano mi beu. Nemeila Mado, Bobo, Coquero da Mirano, Nemeila, Mado, Bobo, Coquero da Mirano, Yemano mi beu. Yemano mi beu nyavi yewe Awu Yemano mi beu. Yemano mi beu nyavi yewe Awu Yemano mi beu. Yemeila Majolo Bobo Coquero da Mirano, Majolo Bobo Coquero da Mirano, Yemano mi beu. Oh Nemeila Majolo Bobo Coquero da Mirano, Mado, Bobo, Coquero da Yemano mi beu. Yesu pengo do dema Yeah. abemi no Yerusalem Nigaba vasede isi meke penya koda kola vado nyambo Yeah. Egbor bena na gbogbo kokwe la vala abe anami Yeah. manya be unse bena toto nwaha Musa bena toto debepa Yes. Musa bena toto yodo Musa bena toto tuka Yeah. Musa bena toto bronyala Yeah. na ye hola na abu Yes. bena na nye nyate petula ana unse ne kokokabala aba na mi unse bena nya to nyate pena nya no nya bronya te pena ketia Yeah. nya de pepa for forma no me Yes. ke imanye ala pato imanye nya apanya agro bena nya je alo nya to nyate pena ketia me Yeah. menye bena nya to nya wo fide le ketia me Eyata wameile nyapom wameile nyapa besem Yes. Miele nukanye maupenya amesia me mau doklinya amesia me kokwe padedea egbade lekenye tokwe padedea tole wowom Dokawe yeto befade de atole wowom. De yeto atole hekia medewa. Okay. Maupenya. Yeah. Ne maupenya. Nye nyatepela ekema elena mesiame. Yeah. Ike anodowom. Yes. Maupenya la. Bena watemu akon. Musede nyalaji. Yeah. Elebe na pon sede
nyalaji. Yes. Gbogbo kokwe adna onse, ado onse, bena na tem agbonyala, ple kakadeji vovo manome toye. Amekawe bonama penya, amekawe kokbe pade dia, ato ikekiame, bena wa devi na ameo. Ebea amesiame nyonu mutu ebe maudoe ala ekakade kekiame godo devi mutu to le fiade ewodi Afrika nyimba okatani nyaglodila ova yo animba di tan kakene jesi mau lepe nyamela melebe wa onukuna o hela bena mau blonya ya okata dare be eyi ya de bonane ne mala nonome ya yo kata wa domora kanu de kako Yesu bonami ebe mi nonzo ne mi adogbera bena mi maga keje tete pomu mi nonzo ne mi adogbera bena mi magava geje amevodi osimo mi nonzo ne mi adogbera bena ameblela obe gava lenio denye lemzo egbale hegia mea denye tum lemzo abe Kristo to ene ye mzo no le abe alijibla kara nyime kare jimena nya no yamu so gbedo kome ide gbedo kome so pastor yagbo ide pastor yagbo so nyaglodi yagbo ba ide nyaglodi lado to prophet yagbo nu vo de ton lemzo abe nyatepe Kristo to enye la bele nyala mela mo fe nyamela ne la vo mal mano nyalemu lesiata nya fudu na nya gede mau fe nyame wa mele nye pom ne le ngapa besem nye do gorora nya kata la visi mele le peuple le bepo pa yovo de dutare siare nye do gorora mi nye nya kosem to Agbemafo TV nye toanye Chief Apostle Festus Koma Afari studio allo radio ave messenger ma globe evinye mutu osofo David Mausi Afari nyame vianko segeme bona le Agbemafo TV le fiania allo les ayam nyo producer Semkwenye, the Spirit of the God team. The Spirit of the Lord's team. Eanye new Ostia. Novino loto. Namie gende mau fenya me klame mau dona kle fenya. Azafo. Apa. Nya je gometo Yeremia pa tabla vovo eto. Akle kekebe yeto ngata sina blato vovelia. Kekebe yade vada sina blato vove. Jeremiah chapter 23, we are treating verse number 16 to 32. Jeremiah, the book of Jeremiah 23. We are treating verse number 16 to 32. No kanye mau penya. Alo ameka mau dona klevenya. Ameka we de nagbefa. Ameka we mau dobo ne de gbefa. Dama don to gbefa de dado do kyoji le yele bobova. Nya se yo apegbe. Ne se le tepe wena ye wa egbela kana nya na nye le ye wa apegbe gbo. Egbe tsona le fiani ya. Yeremia pe agbalẽ tabla vefo etonlia tsoke kleme wia deva dashina blaton fo efelia nyala be ale Yehowa avakɔ kplɔla be yegado to nya si wo gbefa de la o le gbefa de me na mi la o esia
Bien no vi wade. La ka bien c'est nuit ma wale bobla. Yeah. Ma wale no bobo. Abe yenya pa ko plola. Yeah. Yele boblon na obe. Me gado to nyasio gbepa de lao le boblona mi be ye ho wa igble. Ye ho wa igble. Ye mawe igble la ebe mi gado to mawe mi gado to ma bia o se na bia so re e ko de ni le ma fe lo no wa egbe ya na me ide gbepa de la gbo be ne gbonya di na ya zamado amegbeto de katanale prophet o meto energy prophesy to my life. Man of God, prophesy to my life. Man of God, man of God, man of God, ya ayo keke bi wa katame. Amado bena daddy. For ome yo na osro la fe me be daddy o. O yo na osro be para we. Na ke ela made ya yo be man of God. Hello daddy. Ebe mi gado to nyayo le gbogbo na mi bena ye Yehowa egbelela ebe mi gado to nya flum wole o akora wale ma oblo nya je bia na me gbeto a ebe kora nya flume ame ya ole nya blemo ame ya ole me ya o mele nya tepeto na mi o me yo mele nu imi awo pre nu imi ase achi agbola o mele glona mi o obe o le nya blem eyata mau le gbogbo na amegbeto na megado tuo ele o blem gbedasi adogbo wo America abe Kristo to ene wo America abe mau memene Yehowa o mau le gbogbo na bena eba me maola o le o blem o le nye blem ta abe nye me gado to ebe o ha me gado to kake wa we nye to mi ape jipelu boto da sina amado to ha bo aton ade dare pe popote man of God daddy penko vo keke me yona nko ya na esro la pemo me ton tona bubuya kona na sro ya la pemo aya ta loloto maule no popom to tona mau se mau pegbe mido nutegasi glomo le lanye wa undo fe susu Esia abe vision yo katambe o le popo na wola ebe nye won to pe susu pe vision pole now God revealed to me okata oba lakpae Alesia God revealed to me God said I should tell you abo katambe alakpae Jeremiah 23. Jeremiah va tabla votale nouveau bom. Menye Yehowa yekenu glonya deke na o. Eko nyatefe amaya nyatefe kotona. Nyatefe nye mau. Ata mesia mesikele zozo kle nyatefe la ele zozo paple mau. Ebe menye yekenu glonya deke na o. Menye ye de na de kesia o wale inele dokio flum ye chiza doma dole be yele mausumo vo mele mausumo vo ngoli subo menele ela bena bedasia botole onala ye mau ye mele bedasia mo elo pastor pa eyo tada now ese na ope preaching si ozakpa klekeli kakano bona bena frenu yala ele duji
Kakano bonabe to gayavala ele duji. Yewabe medo. Krenomio. Wole gbogbom eji na amesio gbe Yehowa pe nya labe. Be me anyona mi. Abo le gbogbom na eji na me yo gbe mo fe nya tepe. God bless you. God bless you. Yeah. Message ya pete kwenye God bless you. Eme anyona o. Ela bena egbe nya tepe. Enwe amegbeto na hafi ma irana ame. Yeah. Agbenono de mo fe nyanwe ye nana bena ma irana ame. Elebe na to wagbea to de mo fe nyame. Yeah. Agbea ne sokle mo fe nya. Eye yayira pe mo no abuna. Nunyona me pe mo no abuna. Heya ta pe nya globena ebe je kono alo wo de kaple mo. Nyanwo de fa. To de ka wo ya mela ebe nunyona me. Adoko na wa. O menya mo pe nya de kape ye na temwa zokle nya. Nyala bena me gadwamu. Yeah. For edzuna me unusiano. Osofo le gogona bena eme anyona. Nyatepeto na olea. Nyala bena maofenya bena mega wahasio. For wahasi to ahasi enye echine kuna nuna. Osofo le gogona bena eme anyona. Nyatepeto na olea. Maudo glona na hasi tobe eme anyonea. Maudo glona na ahanomu no tobe na eme anyonea. Mau glona na maudo glona siasi tobe na eme anyonea. Mau glona na ame ulabe na eme anyonea. Maudo glona na ame elia fue havi bena eme anyonea. Akpale bepa de la wale oblea. Meton chrono wa glona bena jujo fififi. Meton fia bena nyonu natupe me wona golo. Megbe ya na o. Nyai o pobe ya tewa glona o. Ye jia jo. Ye na fasi pe. Na kona jo ya fe. God bless you. Eme anyuna o. Kwale osofo wo blemia kwale o blagbe dominamia o meton blona jime to trope nyanana mi o ni nyawo ye me anyona mia o meton blona na mi o kebon do blenami blanami darabena agbe domine blenami elebe osofo ne blona nye fiafi tobena ma tuto fififi ma troji me to fififi gbo ne emene nyunam ne ma trozu ma o fe kono ne ma trozu ma o fe lono to gake meton po ya blonamu visa koko ide yovo de la ya koton blonam palei gbefa de la o black bedome na mi amele o le miado kyo yo mena nyenye Kristo tora. Fenoyo. Eye wole gbogbom na amesio kata je aglade nunye. Le nusio je wo nu wom labe. Jogbofu adeke ma jode mi aji o. Ekwa. Esenyara. Yeo ale gbogbobe amegbeto ijaglade emuti. Mesubona yo atikple pe oji aklonana. Amegbeto me wona ye fe lonlonu o. Abe matre wowo nyonu mbe po desro detugbi emma dokuna mutuvi bla vevo aton ho vo me po desro de ke me po biata gake gbefa de la le gbogbo na bena eme anyone do le gbogbo na me ma bene trojimelo abo lo de no ne ma ne wa chro
ebe matre ewowo na sro de tugbi mekpo de sro wo emado kwina de kapui alo mutu bla veva togugu pora gaka gbe pa de la le gbogbo de na eme anyune le ondo onu poporun ame jaglade maunti yare eme atenwanyune ya kwele nyama se o le gbogbo na kwa jile ojo bena gbepa de la le isi gbepa de la onye pepe ya fo ekplo ina de chochro me ela bena nyatepe ade kemele sike wa te wa fia o ye jime totro avana obe na trode o mount ye wa ben ye duko mi trode mutinye ekemanye ha ma trode nyanti na mi de nyapenu manyo da na mi de nyapenu nyonu da elena megbeto be wa fia novia wa fia de tugbi so he na elebe wa de nu manyo da lo pe moment ena emene nyuna agbo ne huna ngogbe de ne vana amegbeto fome neje Yesu yomela nu de kaila siola ne jengu sro de kaila siola ne jengu wo mutu nyonu nu kakekiake ye nenye egbea ye le nkonyesela ne jengu na de ke mega klemu na obe ya binku alo ya biko ya kwa hadi ya kwa ao pongote toma uvovo tokpere unti na kwa ale ima ukona nana nyatepetola amen ya pelare na de kemeje na jineo kakenya bera ay maule sikora badebela yeha gbede kade kwa nui la mose gbea yeha ya bakwepede yo jihabera la umele fo la umele oh yes la umele la umele fo la umele oh yes la umele na fu pepe wo tede jinye ha ao madoji de ma o ye le jipo shadu felale ye la umele na dolele o tede jinye hala madoji de ma o ye la jipo shadu felale la umele la maule pe nyame na klonya tepe bepa de laodo na trola la padan bepa de la yome trolo yome gugbole o yome ala bena yewo abara one ton pe susu yo bula pe nyaglomule yemedo credo befa de la si odo meto ka no Yehowa fe ta pepe me po be wa ponu avec befa de la yo kata mi kloro ya bien zero odo meto ka yo darai ye dadam kloko ye wona de po prophet yo no to ne kloro miracle man of God yo to be ye kloro abe ya bien severe wo do me toka dadam ye yo darai dadam plepo afi o ene lo yo be daddy you be they are the best men of God a powerful man of God ye le kolo cloy amado trust the agents of these powerful men of God lamo cloy va le fufo de zoma vo me ma be me do
Ya bien severe. O dome to kae ne pobe yo dada ye dada umpli. Have you one de poma? Never the cape million nine. Eye wase efenya. Na todo kyo konda sina efenya bena efe gbeko yase. Yes. O dome to kae keto di se efenya. Mikpo Yehowa fe ahom da. Abe pora ma fe jikupa hom pora egbona. Ya. Domedwe doyina. Domedwe ma fe domedwe doyina de gbefa de la pato yobo. Elle te trompe abe yali ene. Gbefa de la yo katan le ma fe du kokakam. Eo le ma fe du kogle. Eo han de kloro. Melena de ke gomesemu. Oya prophet ko nyene le boko. Nou ka fe prophet yo. Satan a fait prophet yo. Bezebul fait prophet yo. Nou ka prophet ko ya nya. Enu yo. O bla amevon di fait ta koto. Ya abe vodi pe gbegle ele totrom le gbefa de la matouan kware yao ebe le totrom le fait taji koto. Elle a balé ajujo donale akajome o trona nene akapome yo trona nene abe nene maole. Yo apechi mafa o. Vasere esime wa wonu si wodobe ya wowu enuvokem afi. Ekwa. Ebe ma fe domeji nu mafa. Bere. Vasere simeke wo wonu ibe ya wo paple gbefa de la vodi yo avi. Yehowa fe domeji dole totrom. Leo plogero. Be ya wonu sike ye dobe ya wo paple avi. Egbe ya o le jijo pon o prevu gan o tafe gan o do university o ya o do nu vovovo o trozo keke me be gato gakabe Yehowa fe jiku dogbona Yehowa fe jiku fa du dole tutum lo fe taji dijo emegbela miase egomenye. That's right. Nyemeto gbefa de la ma o. Elesia. Osi na mia le nya ya glo. Asube do ya made penu le do bezenami. Alo made pokesi nonu. Mia mi me pota. Mi me le bonu dro made ko. Ma o fe nu megbe khle mi le bena. Nu igbona jojo genye ya. Wonadeke mele mubiana mi egbabe. Elengona mi le nadekemu. Ne lengona mi le kekeme nuo mela. Nye lengona le jifo nuo. Ne nyanyi mbaji kesinotola. Ma fwa degbe na me ha nyenye gbogbo me kesinoto. Kristo me fe kesinoto. Ne Yesu va ebela. Nya omia bobo no zikiye viaudi. Yenye nyafe kesino tonyenye menya nyingbaji fenu o fe kesino nuo atemwan heka venu siano na suegbe gakema bena gbefa inele de na mola nyatefe melemo yemedo enye abena egbela amesiame atemwa trae kuna afe pastor tola ne adoko tideji kola mau eyoy mau yoy ye wana to bibla rasi vo nyagbe na le gbogbola mo be meto nyagbe ya to dasi na o menye ye do bena na va gbonya ye me do agbeme mo de kwe kakade o ye ha ne ko bena mau do la o le gapoto mau nya gbogbometa ye ha ya get a feel there. Baba ebe do. Gake wole ducho. Gake wole ducho. Afogome dino. Ole dufu. Lade oglo. Egbeyanto me segomo. Nui glo ole menyao. Nemele lo bagbe glo fifi la la menyame lo bagbe glo me. Lo bato kata abeseme no lo bakora. Ajabina egbeya lo bagbe.
Ne kable gbe do me la enya be kable gbe. Ewo ya ebe jifo gbere. Togbe we no jifo afi. Togbe we no jifo. Yeah. Zina kokore no ina kaka in the name of Jesus. I don't got to the divine in the name of Jesus. Hello. However, let you go, yeah. When you let you go, look at that in the name of Jesus. Yeah. You go, will every Nigeria tolly, every Shara, and they go at the cover. Oh, yeah. You have a door. Yeah. Hey, go, Diva, de Amerie, Maudila, o me blog bear, le Gifo, que o gobea, le Animbaji, Bebo Katame. Ethiopia toso degbe Egypt toso degbe Amesia na nyabena egbe yiwa gloye wa se gome ye wa wode je egbe ma kata yo toto mo bibla de egbe gbogbo kata mi bena wa tema gboma ofenya le egbe gbogbo de siare menye le rabababa gbogbo kokko ediva le Pentecoste kekiadi o le be zopade en be wa to de gbe fama ofenya e fe gbogbo ediva yo namuse enka to the kameto bena wa temwa glomanya le gbe gbogbo kata la nyingbaji me ameyeve kake wo to ma gbe gbogbo kata de kekia me gbe gbogbo kata yenye gbogbo kokko ediva. That's the spirit of the Lord. Kakebea, ameyo ma medoa, over blind bobo kokwea to an extent be ne bedo komia ne metombo riba bashakala kwa ekemabe bokokokwa melemo you over blind no katavena egbeya yenye gbogbokokwa ye trosu chochro ye pechiku ye mauto bonana bepadela ya ukata yeah. Ne me gblɔnya ɖeke na wo o. Mo be me gblɔnya ɖeke na wo. Hafi wo le dutɔ. Ke wo yi ɖa ɖe gbeƒã gbeda sia. Ke wo va le amewo ble le yi. Ekpa. Wo va le amewo ble. Tɔte ne mawo ne dɔ la. Ne mawo dɔ la. Atɔ nyatɔ de wo nu me. Yehowa atɔ nyatɔ de wo nu me. David abe ke wonu ba ne ma denu me na otan ke wonu ba ne ma udora ato efe nyato denu me ba bang me hia be na desuku afi anyama ofenya o mai ya ba so Bible le tepereke o mai Bible school yeah. No kaba ave Petro ame desuku ko no via ame desuku tofoko polela atiafu toko pole Yesu be je yo nyeme yo je yo me o me o course adeko o me o degree adeko o me o theory adeko practicals ko no Yesu yo me yo trozu nu tepe wala plenya tepe to la na sekiame Petro me de suko afi o fame kuko o fo tabita signs and wonders la mele suku de demo preaching the word of God la mele suku de demo ata Yesu gere Jerusalem bedara ebe de enka yesa bagba tabla de voreka be o pe gbogbo le jinye esi ata o si ami namdo amema de sukwa farisi to bagba le fiala be fika me ate sukwale fika be kagbo vani ngbaji na Yehowa dola e dona me paple fenya
eye otona nu tepe popo tokpe na de nyamuti be na ne le do wala ato vovo san. Amen. Freno mi yo. Gake nenye deo de adanklim. Deo teunde adanklim. Anyene wa teng adegbe fa nye gbedasi na nye duko. Deo boboro kinam bena ma dola ekema ma togbe fa de pe boto deo si ye ma do e wa tunga va gbonya tepe na kekiame. No vi loloto trova Yesu bola. Ne dibe ya nye gbe fa de la nuit la bobo do kyo na maola. Yeah. Agbo to nyala to deo numela. Amen. Ne kukona ne trova maobola ma ato epe nyasi kenye zola ato tonu bona ola ade kukoko pe gbogomada e na tozu gbe fa de la nyate pe tope nu tebe ola ijo anyene wa de asilo pe agbe flo nonon. Anyene wa de asilo pe agbe flo nonon ti e kwa agbe flo o yonu iwo mi legbe la nyingbaji be mi tole ma o dola ma o pe na concert agbe flo nyate pe totore kemele mo ma we ma to dunu ma we ma to pokesi nonu ma fiabo ma bla moto me ne kesi nonu ne na sinye abe ya nya agbe flo ni lodeta to de ma o do me to gede kekiame to le gbe pade Aha jujonu vodi si o won wo lela. Yeah. Aha jujonu vodi si o kata won wo lela. Yo abe. Maube. Mausi chode amegbola komenye. Kemenye mausi le ajoge wa. Bia bia. Maula me beto pe me abia. Be mausi choda me gbo komenye. Alo de ni me pona nu la joge wa. Mau tepere ka come tepere ka no la comenia bia bia ma ole nye praklo bia me ya mere ke bia ne le wa me le nye pom wale le nye gbesem le fiani ya mau be ye le nye paklo bia sebere mau sike no na tepere ka kwe nyelo alo ye pona nu la fisi afima ha ele gbo nye bu konta ne na pere Yo abe. Maube. De amade ateng abede la lape. Enye mateng akwewa. Yabe. Mbege kwa promi adonti. Obe denu o ade. Amegbeto fomi are. Gbogbo are. Atenwa bede tefede. Ye mau ye matenwa kwe o maha. Yabe. Nobilo lotoli miabeto Yesu Kristo me. Tere maudi. Ne wode kakwe maula biabia ya atem ado enti kwere mana na nyabena maula yenye wo motime gbogbo yenye nye motime gbogbo ta fisi afi ye ne bana yi na gbonala na nyabe maule yi le gbogbo paplo no maule be na nya mawenye nui le dodo to matime ta fisi afi pete fesia te fenado ne genuma dogo kwa evo epa ne electricity to o sijo ne bile ikakaka no chida nyali yina ho ta ne ma ubanya komoti merma kwa ho di Name pakwe ora do kwano yifisi avi ado bulefi aya sha matro kova tema adita ayovo de ava me pakwe kakene gbenya lele me akwa ho kwedina edo ame bete kwenyo enyo na ibo Ela bena nuinye kekele nuinye agbea les asila o dagbea da les asita zatozu ibo ata nye ne manye bena mau biabia mau dia ele be do emtina mawe mau el afisi afi mau afisi afi no line ni
Mau nuo kata pola enenye. Mau nuala de sia de pola enenye. Amareke matemwala lenkuomu. Novi nolotole miapeto Yesu Kristo me. Wameile nye pom. Wameile nye besem le fiania. Mele nanana nyabena. Mau afisi afinola. Eya ele miasi. Eya tanyebena. Fisi kenebero. Nou nye de sia de newola akwe. Nou bekle de sia de newola akwe. Eyo ne susu de tameha anye. Hafi onto na va ye obe. Miyo. Le nyemele afisi afi le chifo ple anyigba wa. Bien bien. Ne ejesima le nyamela nyama pe unti dodo be sese kra. Mao le jifo, mao la nyimbaji. Mao la fisi avi. Hey, atandele mao ya togu kusubom la, ele na subwe kakle vovo, na subwe le nyatepe me, na to nyatepe bla wali oji, bena na nya vivitida le wo Kristo gbe nono bi wakata me. Amen. Mao ma le nyasi. Mao ma pe mbedodo la lamile. Bena yele totroga ava nyingbaji zevelie. Yavaklo ameyo kata jirado, ameyo me zona saka. Ameyo nyagbodila alapato yo me blena. Ameyo dona nupona hafi wonala. Yavaklo wajo. Ekamenele. Me same kone pronasela. Me same kone yona be man of God. Me ale man of God o klombo, o baw, o chakao, o ble domina la gbewa. Me gaton le vivide ekesem le mouse bo subo pe agbemu. Ya e wabena ne fobe ai church pra kuvia lo. Gbe me ton po gava flenu le church ala me ton le yigo. Na bena nous peuple le bedo comme tous competition. Nous peuple la pa nous fiala yo bola etros do. Be sia gbe to le o. Nijo Yehowa yeble. Avec Ayeble. Yehowa. Si nyana me le gogo keke ma ngole jiku ko le nyaundi. Na ma ole du popo ko le jiku ko le ma nyaundi. Onu kae le mbubiana mi. Onu kae le kare di me nyami atemwa apo le mutio. Ye wa bia una me le nyasio. Na be le nyasi la nyimba jola ele nyasi le jifu. Amen. Ela bina miao mi majra na miafe muti miafe kesino no dona le anyimbaji o nyeja na gbagba bina ne wa yo mi be kesino tola wa yo mi be jifo be kesino tola. Yes. Yedi Mese gbefa de la sio le gbefa dem alakpanya le nyenko me le gboglombe. Me ku druen. Druen me ku. Ye ka ye gbefa de la mo ajujo alakpadada. Abe gakame ala patoyo wajujo fe figbe nono ya o. Gakame wajujo ala padada, gakame wajujo ahato kaka. Gakame Yesu bona. Troji mekaba bena emme. Ne wa vanyu no. Na mbega vapo. Troji me. Amesio bua alakpanya ode wan to fe jimi. Ekwa. Abe ame ya ola menye gbefa ito ma obo de na kebon wo bu na alakpanya ode wan to fe jime nui opo mi osusu to jime e ata no igbonara ole na nkude wo zozo me pa me nyenye kle nui ne dongi afi wa do asire unti afi wa kagana wa ponu itogbiku ne to gedo fe nkumela afi wa gbona bana yekobe maube ne gbona obe onono me pogo gbona afi wa to fe nya to gbona ekwa krenijo amesio bu na be yo na nyedu kona amesio bu na be yo na nyedu kona nglo nyenkobe to drensio oku na helina na oniola me ya tanele nya ya gbona ola a powerful man of God. Ta englo God antontobe, englo mau nyantontobe, englo nyatepe antontobe, ta wo kwekobena, wenye mau abu. Megbora mau buare kemegalo.
ta omega tom khona nyantonto ke o khona wonu menya ami ape numenya to mi ape numenya to doli na mau penya e o dona jide osofo abomuti wu alo prophet abomuti wu be wa do jide mau penya muti abe alesi o togbi ogohan no nyenko be hecho bado etefela ene omekwa ile ape ba do be yo mi na gbe fa de la si o ku dron la na li efe dron ali efe dron la abe alesi o li adren ene o li adren ene kake amesi se nye gbeda siala ne de gbe fa le nya tefe me ebe ame vakle ma fenya la ne gbo ma fenya me gavato nya bu wa deke ko de ma fenya mo gbo ma fenya na jujo me pobe me sebe enu abe jujo abale nyaw nyele nya khreto nya bale ame mi me la fakato susume nyele khretena bana Yehowa pe nu egble ebe de baba nya tebia le wa chogbe asokle lua gbere egbe ma te wa sokle lu Yehowa yegble ameka egble Yehowa egbe dasi abene mi ko ikeke amema nu Yehowa blola eya be mi akọ ikeke me ya kobana mo menye be nu wo se ebude tame Yehowa egble tamya mi egbona nu Yehowa blola ye mi egbona ye mi to ina de hekam enlo ekwe mekwo mekami o doko do mi bere mi aya ga gbona eba mesi ho esela wa kwede agbe ame me ho esola wa bufo menye nye abufo Yehowa ntobena na me to ho ye pe gbedasia jisela nu kware to nyenye me ola ekema etrozu dikela wa bufo Yehowa be naube le nye gbedasia mele abejo ene that's right gale abezu that's right sigba agakpe gudugudu la enewa abe de Yehowa fe nyao fe gbedasia de mele abezu ene o gala bezu ene o gbana nu o ma e ata na mi le nyate fe agbola apawe ambe yo katan le zozo le victime yo mele nyate fe medasi ola o bu na beda nyele yo fa ye mo gba e ata wawe huna ba so na nyade nyauti no adidi bena Yehowa blemi Yehowa chromi Yehowa fomi pleko Yehowa onia ela bena nyala ezonye nele dodola nele dodo ele nufian ezonye ole nu gbegbo gba nyamao gudugudu nu imele nyatepe mokola enya gbada edoma wo maule to miaji ye webena futo gedo o fokrami futo gedo le toto gasiaga ela bena na mele nyatepia mo afi matepia le dodo kwa ekema nyatepia trozu o futo ebe o egutuma le doble na mi maro woni da sire gutuma gbegbe ile legetujo gbegbe ile fogetujo ela bena maunya le nu gbam abe zuonye maunya le nu fiam ele nu fia ela la padada fia ela la pagadada ele ba mau penya elolo ao mau penya etre akolo mebe mau penya elolo ao mau penya etre akolo ao enyezo egbana no enyezo egbananu mebe enyezo efiananu enyezu egbananu elolo enyezo efiananu koda enyezu egbananu mebe enyezu efiananu mebe enyezu egbananu elolo elolo
Oui, pour le Seigneur. Nye pon photo mau fenya. Penio nyemti. The word of God. Nui mau fenya nye. O anto pon pona ye fenya le abe zuini. Fenya le abe ezuini. Ata ne mau fenya le dodo. Ye menye eglitete ora. Elebene nonu fiam. Ne wa nonu bam. Alapadada elebenegbe ayemo kata elebenegbe enusianu sikemenya nyatebola elebe dwane fiera avaima ofenya wona le anyingbadyenye ya eyata abeno vi hosetowe miete ina de ngafe program ape no fe miaga yeji le mau fenya pe musenu le ibubu ata miaga to miabe host osi be miaga bi jameto ko ne ya to go so atoto vanu amen predu ata Bora me chitere gbefa de la sofia nye gbeda si ale wonio nulamsi. Mo be ye chitere de gbefa de la yo kata pananya glona. I saw a short woman. Abe ye chitere de untio. Abe o kata kona vision majemajio. Mo be ye chitere de untio. Ebe ye chitre de untio, menye nye chitre de untio. Nye menya nui la siyo nye makpo, wadia una ma chitre de untio. Nye menya nui onele. Otoma ume nye matewa o. Kenusia ni metoma ume yara, medroom le untio. Be, maklero, alo makweran. Yes? Yo abe. Maube. Bora me chitre gbefa de la sio dia gbefa won to fenya eye wo blona kple wo fe adebe Yehowa ye gble la ha nti epa abe ye chitre da me sio kata dia gbefa won to fenya won to fe susu won to fe nupopo won to fe tamebubu yo de na gbefe dana la pade ma osibena ma we gble Alo mawe defie maube chitre don tio no vilo loto busu onye ne ma ne chitre don tio la gbe ya me ne ma o fe domeji ne kloro le agbe ya me troji me kaba ji me totrope gamenye ya monu popo potolasio bena Yehowa fe jikume klandola e ke ma troji me amen bena efe lolo plenu blani popo natro aklova efe akofafa la go Troji me. Where no le dia ko le do? Yo abe. Maube. Bora. Me chitre de amesio di agbefa alapadron o launti. O kwale mo plame vodi do. Ya. Me blete fere ke daranyoro. Abe me kudro. For ever alapadreli. Whether ya toto ho galamade si. Now I talk about my family. Yes, I believe. Yes, I receive it. Yes, Abe ye chitre don't you? Wa me petre vision o amole go receive abe ye chitre don't you? Wa me le receive go to bona. Eva ajaba say. Name ye trova. Le nyabe next program. Yeah. Ava sebena wa me receive da lakpa. Ava ko ni ma glory o. Ni la gbe avere. Donu posia. Yeah. Donu po. Hafi na ja asipo fode nu onti. Loloto. Mie soto yere mi apak bana tabla voeton. So que be blave voe ya den va significa blaton vove. Blaton vove man. E ya E ya klema. E ya otoma we nu nyu.
Kple ame siwo lia woƒe drɔ̃wo tsɔ kplɔ anye dukɔ trana la to woƒe alakpa. Ame siwo katã lina woƒe drɔ̃wo eye woƒe drɔ̃wo lili trɔna yeƒe dukɔ ƒe susu yewo kplɔna alakpa ɖo la, Mawu be yetsitre ɖe wo kpakple ekpɔla hã ŋuti. Nanya bena menye ame yiwo le miable ɖeɖe dza ko, wɔ ame yi ble ne le ye ne ku avo meto ŋu do nuwo kpɔ ye ne xɔna beble gbɔgbɔ ɖe nyateƒe gbɔgbɔ teƒe la, Mawu be yetsitre ɖe wo hã ŋuti. Eya ta kpɔmie natrɔ dzime le zaya me, ame le nye gbesem. Mawu be menye ameble la ɖeɖe dza ko, wɔ ame yiwo le beble ye meto ŋu doe kpɔ ye ne kplɔe ɖo sukusukusuku kɔ yina ebe yetsitre ɖe wo hã ŋuti. Yematsɔ ke o. Kple woƒe adegbe ƒuƒlu ƒoƒo me. Yes. Evɔ la. Nyemedɔ wo. Mawu le ɖokui defend la. Abe yemedɔ dukɔ ya ame ya yemedɔ wo. Eye nyemede gbe na wo be woayi afi o. Nyemede gbe na wo be woayi afi o. Yemede gbe na wo afi wo ŋutɔ ɖokui lɔ ɖe nu le yi lu o. Eya ta. Womede vi aɖeke na dukɔ sia kura o. Yehowa yegblẽ. Amen. Ewe ya ta wome ɖevi aɖeke na dukɔ ya, wome ɖevi o, vi ɖe mele ŋuti o, wome wɔ dɔ na Mawu o, ɔdɔgu, wowɔ dɔ na wo ɖokui, wokpɔ ga na wo ɖokui, wokpɔ kesinɔna na ɖokui, gake wome ɖevi aɖeke o. Nɔvi lɔlɔtɔ, ame si to se nu le na, ne se nu si ke Yehowa ƒe gbɔgbɔ de asi na eƒe abo bena wàtɔ de asi na xexe blibo katã. Míawo hã míele me. Mena ne nya xoxo bena ame yiwo ƒe gbe nese le teƒe ya le fianyi ya yenye Chief Apostle Festus Koma Afare, founder and leader of Pentecostal Ministries International. Kple Reverend David Mausi Afare. Maoneirami. Amen. Ne wa don semi. Amen. Nenye bena ehiami bena ya senu gome. Ya trodo nu gome. Alo ya trodo de nyame. Ya semian konyine nenya no zozoto nyatepe nu fiafia mela. Ese number ora. Yo Atema yomi le 0548 304 100 0548 304 100 Allo 0552 0552 160 403 0552 160 403 Amen. Nyape technicians yo wagatem adanio katani screen na ora. Amen. Maone na imprint. Ni adogo. Yo. Amen. Amen.